Umfundisi Mozimanana weSonto Church of God uthi uyabonga kumdali lamgcinile njengoba nje mhla ka-1 January bekakathi ahlanganisa iminyaka le-50. Uthi ke ngenxa yedingcinamba labhekene nato uyotabe suyalenda litsili lakhe mhla ka-4 June. Uthi ke naloku ahamba emasotsheni ngeminyaka wa-2000 bamangala lebekasebenza nabo ukuthi uyawuyekela umsebenzi wabidwa uNkulunkulu nanamhla solisasebentela yena uNkulunkulu. Kusho ukuthi mhla ka-1 January ngihlanganisa iminyaka le-50. Manje ke ngemalungiselelo obusuku indodi ngithuthelele birthday mhla ka-4 June. So vele ngikutibongela kumdala kungigcina yonke leminyaka sengikhulile sengimdala. Lokunye lengifuna ukubonga kumdala ukuthi ungigcinile sesingaphenduka 92 kuze bengilamuhla sandla sakhe siseduka ngiholile lo msebenzi angithuma wona waphenduka ngihola nasemtimbeni ngiphilile ngide ngisho sifo nalokwa konke lokufika kucoshe ngiqhubeke nelwambo langithuma lona emhlabeni. Ngabakubongela kubo bonke abantu labangithwalisile imithandazo lapha ngiyakholwa nje ukuthi ehlelweni izwi likaNkulunkulu atawuvela lamanye amasonto lemakhile ngekusidwa uNkulunkulu lithombe tawo siyadilungisa uze kakhulu libutho lami emasotsheni lengasidangamba leva buhlungu Nkosi yami ukuthi nangumuntu alahle umsebenzi batobona cha indvodza yayibitiwe ithunyiwe kuze bengilamuhla ngiyalithanda kakhulu ukuthi lami livivane. Uthi ke kuleli tsili lalentako utabahlabeti ingoma letinzatfu entsebenti channel Maswati ngijustice wakadlamini ngamanzini.